tapi pia lang ni putulo festival rong aja mengedak lepas dona. Bori nang kami rong aja mah kayak yang soni dak si padopo. Lamang. Ini tum karbi jutang song tri pia mai. Itu malah kecari arona teng pen bang po son bidisar advisory board do. Song bong pen hai Dr. Tudam Ronghang CM Karbinong Autonomous Council apen MP Karbinong apen NSILS hai Omor Singh Tiso apen EM Art and Culture Department hai Surjo Rongkar apen mangga Chandra Singh Kro ex President apen ex General Secretary Bida Singh Rompi Bangpo entum la advisory board do si pinila alang tumpen itu Central Committee yang bong tri piam ang bong ne non ke bangji KCS ko sonsi ke kleng benda ima la non ke bangya festival rong aje doan ko sonsi kleng benda ima la aku tak bidi sore ke cipia mesi kan ni pon lo pasti bang pliang mong ben bang phong mong dan bang pli bang lo lang li bida sing rong pi bang ga prega sai doko masih bang udah lo si pini dum lai non ke bangi ke kleng benda gi misalnya masih Chiang Mai ponik lo ang bisala tar langsung festival mande jutang la bangso ke bangji ni kan bang ke along ke prek terang supaya ang tansi bidang itu si ratum cerhan do lesla super hak nani la mangge bola ke damtang festival CM hai pangdak lah masih api bidam unte henone pun tunda alam ke pale dulu tapi api alang ni putulo festival rong aja mengedak lepas dona kita yang si abar sai misen borde hadak anisi demonstration atai bang Delhi tame padodam pan bori nang tame rong aja meng kayak yang soni dak si padopo lamang